They are waiting. Yesu ashimwe. Amazina ni Alex Ruvumera, fiancé yitwa Aline Apendeki. Tunejejwe no gutumira itorero mwese mu bukwe bwacu buzaba tariki 25 z'uku kwezi. Gusaba no gukwa bizabera Excella, hanyuma gusezerana ni mu rusengero rwa Foursquare. Bizaba ibyishimo kubana namwe, murakoze. Alex and Aline are getting married on 25th of May. It's going to take place the tradition. For those who came, we would like to request you to tell us what's the program. Then afterwards, I would like to request Pastor Solange Masengo to pray for them. It's your time. Murakoze. Amazina n'Isenga Patrick, inshuwazi ku izina rya Ben. Dufite ubukwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Ubukwe bwacu buzabera hano kuri Excella, gusaba no gukwa. Nyuma yaho tuzakorera urusengero hano. Twishimiye kubatumira no kuzabana namwe n'umugisha kuri twebwe, murakoze. His name is Ben and he's getting married on the 1st of June and the service is going to happen ntabwo here. yabonetse, yitwa Mfrakazi Esperance, ariko azaba hari icyiciro kindi gikurikiyeho. He's going to get married on the 1st of June and the fiancé is called Esperance. She couldn't make it today, but they're going to have their traditional wedding at Excella and then the church service will be here. Then afterwards the reception will take back at Excella. Thank you. Yeah, natwe twishimiye kubana namwe. Nitwa Mpakanya Albert. Twishimiye kubana namwe. Dufite ubukwe tariki 8 z'ukwa gatandatu. Fiancé wanjye yitwa Mwamikazi Mignon. Gusaba no gukwa bizabera Makita Tent Design. Turabasaba ko mwazadushyikira. Njyewe nsanzwe nsengera Zion Temple, ariko hano ni mu rugo. Twizeye ko muzaza kudushyikira. Albert and Mignon are also getting married and they're requesting you to support them throughout their wedding. Yesu ashimwe. Amazina ni Alex Ruvumera, fiancé yitwa Aline Apendeki. Tunejejwe no gutumira itorero mwese mu bukwe bwacu buzaba tariki 25 z'uku kwezi. Gusaba no gukwa bizabera Excella, hanyuma gusezerana ni mu rusengero rwa Foursquare. Bizaba ibyishimo kubana namwe, murakoze. Alex and Aline are getting married.
Thank you.